Pemirsa kewentenan playground utawi taman bermain mewasana becik majeng anak alit sejeroning limbakang tumbuh kembang anak sekading latih motorik kasar miwah halus sepisanan nguatang otot tur keseimbangan angga sarira anak alit. Mepelalianan playground mawasana becik majeng anak alit sejeroning ngelimbakang tumbuh kembang anak sekadi ngelatih motorik kasar miwah halus sepisanan nguatang otot tur keseimbangan angge sarire anak alit. Lianan punika, playground taler anggen gena sosialisasi sareng anak alit lianan. Tios punika, mekudang-kudang gena mepelalianan taler kesiagayang sejeroning nyokong kewentenan anak alit tur nguantu penglimbakang saraf miwah otaknya nih. Mempelalianan ring jero, talar keturik sain becik majeng kesehatan mental miwah fisik mawinan sidena stres tur nyokong gaya hidup aktif saking alit, mandiri tur nangiang rasa purun. Sili tunggul yaya rene sane nyarengang anak alit itpun ring playground kecamatan Kediri Tabanan. Kadek Ayu Mas Yulias Tari saking pangkung tibah Kediri Tabanan Maosang, rajak ngajak anak alit ipun sane meyuse tigang warse untuk mepelalianan ring playground. Karena untuk ini melatih motorik sensor perkembangan otaknya, menambah interaksi sama ini teman yang baru, menghilangkan ininya dia menambahkan perkembangan otak. Playground ketanyane aman anggen genah majeng anak alit sane sampun meyuse kaliwarse. Lianan punika area khusus bayi sampun sida kaanggen ngawet anak alit sampun meyuse 6 bulan kesarengin yayaran nyani. Indrawan, Bali TV.